siba gutara bune merengari besa nchiyo chisemi omaite otu obwate budget the education na bere bune tera chenjira sengi chibesa chiko ibwa geko gara chibesa jiri chiko ende se school cha capitation abali mbako hewa esi day school kwenye tuikere program ya free day secondary education 22 mwaro cha serikali ya ruseti angejiri bukomi wono January wika abayiboli wika baka na jiri bukianda na indi wona efficiency pia kamanye kumuki ugoro no nyine sub county school ejire chinke ngakero mwe buli akane almost 54,000 wono obokongu no bwekero kuligeli na bantu mbobwati mwanomo banyo kubwata bana babere go sebatatu owake sabu no na wete bingaki umuntu kawaida onlenka gaiga otugete ngombe yamo uzota bwati no ngombe yeyamo ubwata bana batatu guga ni tiange chiri busarasini kwera bana bwe school January ngai chibese chiwe chakuru amangano bale mibeja embana kuliere bonus yebali mwaka oyo ebinte byonsi bina mangana mange iga aoka borabu ga settlement iga nyansyongo kana lingo minister security chombe kana wenga tia 86 na 106 muting chombe ne jimboli and so on data tukakora mangana yo bwibi pip to alko gende meeting no ne tato no ne mboli no ne ngombe taraibu korozi no no bweli chombe jere korara izikabu bono aba kineni baja korara nyomba ne chombe munta kwate ngombe ya muze ngombe ya nyolire moli uyezibange na nyomba ekiyero bwibi bwabero bonge abantu bachan dekire security esale ketenjire ndembe ensi yito igera sako